सावबन ngauraba Quraishsingna mahakbu sathina furame mahak tangkhai sibagum lamme nungsizaraba aigi subscriber laktagi subscriber kharana sahabisinggi wari sembiragu haibirakpagi matungina maming satpa sahabisinggi wari inshallah ngasidagi franghnaba hotnajragani ngasidi khoi ahan boina khangminarasi Hazrat Abu Zar Ghifari Radiyallahu Anhu Mahaki asingba mamingdi Jandab bin Janada kawe Adubu nungsi mingo oina Abu Zar kaunarame Mahak Ghifar sagayni Makkah ga Syriaga chatnaba lambida layba wadan haiba kun adudakini Ghifar zati gi mi singa si karbar gi lambi asida chatpada lalon busingi khongbu singo lalon ni tiktau narako sel talame khongbu singa sina kariguma makhoi gi potse leidraba natraga makhoi gi khunda leklaga kharas taudrabade makhoi na lalon bagi khongbu singado lut tawrame adugum baran ba thabuk sing aduda yawdo miyoi amani Abu Zar Ghifari di mathuna faba Sanna ubangam bamsung losing laybagidamak mabu miyamna khangnarame miyambu amambadagi angan barom de puthokpa amadi lamchat semdoppa Allah gi paw puba makkada thabuk tawgi paw tabado mahangna manawnupa Anis ku madugi maramda khangdoklu naba tharame halaglaga Anis na Islam gi fazrba paw zel Allah gi paw puba Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi Ningthi zarba miyoi mitaw amadi lamchat ki maramda tamlame Makkah gi mi singnadi kari haina hubagi hangbada matik chaba paw khum phangdabadagi asengba khangdoknaba masang Makkah gi dama khong sallamme saun gi khaw macha mada thanbi sing khara puraga Makkah da khundariba jati Quraishna Allah gi paw pubagi yang thibabu mahanga khangbanina Mahangna Makkah yawro fawbado mana paw pubabu una ningbadu mingonda haidok lamde Mahangna Kaaba gi akoibado leiba haramda ahing leklamme Mahak lamsang satpa ama oiraboi ningdura Hazrat Ali Radiyallahu Anhu na mayumda chak pizba puramme adubu mi aduna Makkah da lakpagi maramdi mahakna hanglamde Asumna ahing ahum sujilak lamme ahum sub ahing do Hazrat Ali Radiyallahu Anhu na mangonda mahangna Makkah da lakpagi maramda madi mateng pangba yagadra hain hangbada mahangna Allah gi Rasul Allah gi paw pubani hairiba mi adu una ningba masung masamakna mahaki pawzil adu taningbagi wafam phongdok lamme Hazrat Ali Radiyallahu Anhu harau bagi pankhai leikhidrai mathang gayukta mahaki matung innanaba Hazrat Abu Zar Radiyallahu Anhu da khairam karigumba khudong thiba laibadagi mahakna lambi da leplabasu Abu Zar di satpa leptanaba khairam asum tawna mathangi ayukta Hazrat Ali Radiyallahu Anhu ga Mahaka Allah gi paw puba Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi manakta chatminarame khudong thiba amata thoktana unarabada Hazrat Abu Zar Radiyallahu Anhu na Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paw puba salam tawrame amasung Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salam gi paw khum pirame Abu Zar na mahak putaram no okpagi Mawung asi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pambadagi salam tawba asi madudagi hauna muslim singi chatnabi ama oikhirame Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Abu Zar Radiyallahu Anhu da Quran gi sarb khara solaga tahallaga Islam na tambiba khar khanghallamme maduda pamjaba pokhibadagi mahangni Islam bu yaningbagi sakhi pirame Numit kharo Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam go laiminarago Islam tamlamme Makkah Islam bu tamthini yang thiba adu pallaga Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
महाकु महाकी थाजबदु मिंगोंद फोंदोक्तबना फगद्रा हाइबगी वाखल थमलमे अदुब अबू जरदी अनौब थौना अमन मथोद हापकट खिरमे अमसुंग मीने सेम साब मूर्ति लाटप कुरैश सिंगी मरक्त महाकी थाजबदु लाउथोकनी हाइरम मस्जिद हरम द चतुना महाकी इस्लाम द थाजबदु लाउथोकलुबद सावबन ngaurब कुरैश सिंगना महाकु साथीन फुरमे महाक तंखाई सीबगुमलमे अदुबु मतम मदु फावबद थाजदब कुरैश सिंगी मरक्त याउरिब अब्बास न कुरैश सिंगद अबुजर हातलबदी मखोइने शायरिया चटप फरक तागनी हाइबदगी भाप खर तारक्तुना महाकबु हाकपमक्ति हातखिद्रे महाकी जाति चटलगी इस्लाम संदोक्लुनब नबी न हाइबदगी महाक वादान द हनखिरमे अहानबद मनाव नुपा अनिसन मथंग द ममाना मंगोंद यावसनलमे कोन थंगददी गिफारी मरी मता मयाम इस्लाम द चंगलकलमे मखोय नमाज फाव जमात सोलमे अल्लाह गे पाव पुबन मखोय बु ngaक सिनबिनब अमदी ngaकपिनब अल्लाह द निजरमे बदर उहुद अमसुंग खंदक के लानफम सिंह फाव महाक अदुम मखुंद लेरमे अदुगी मतुंगददी महाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग पुल्लमे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मालियमदगी खोंगसान खरबद महाकी थमोई कायरदुना महाक सायरियाद खुन होंखिरमे अमसुंग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अमसुंग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न खलीफा ओइब मतमद महाक मफम मदुद अदुम लेरमे कोन थंगद महाक दमस्कस त लेरमे मफम अदुद मुसलमान सिंह न दुनिया गे नुंगाइबद लुप्तुन लेब उबद महाक यामन नुंगाइरमदे साउनिंगलमे अहुम सुब खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु न महाक मदीना द कौरमे अदुबु मफम मदुद फाव मुसलमान सिंह न दुनिया गे अके अमौद तावरप उबद महाक पोथाफम खंगलमदे मियामन तौरिब अदु महांग यामन कन्न कन्न चैरमे मदुद मदीना गे मी सिंह न यामन साउनरमे मसी उबद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु न महाकु मदीना गे मनाक लेब जबदा कौब खुन अमद होंगनब खंगहलमे मफम मदुद अकी अमो अमत याउदन पोचै खर खक्तद पुंसी लेलमे मयुमद पोचै अमत लैत्रिबसी करिगिनो हायन महाक उनब लाक मी अमन हंगबद महांग खुमलमे अतोप मफम अमद हाइबदी सीरब मतुंगे पुंसीद अखोइगी अतोप युम अमल लै युम मदुद अखोइगी पोचै मखै लोइना थाखरे हाइबदी लैत लाइरद अल्लाह ताला ने याबिनबगी अनिंगबद पिथोखरे हाइरमे मी अदुना महांग खुमलिब अदुगी मनुंगी आर्थ खंगलबसु पुंसी असि लेननब पोचै खरदि तंगाइ फदे हाइरमे मदुद हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु न हाइरमे युम असिद असेंग मपुन अइबु कुइन हिंगहलरोय अमुखक सायरियागी गवर्नर न मंगोंद महाकी सीजन नबनी हाइदुना दिनार चहुम थारगलमे महांग सेनद हंदोक खिरमे मसी हाइरग महांग महाकी लैबाक त अइंगोंदगी हेन लाइरब मी अमत उद्रब जाला महाक हिजरी की सही कुंथागनी थोइदे सीखिरमे महाकी मरमद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न अमुक हाइखि हाय मालेम अमदी अतिया सिद अबूजर गिफारी दगी हेन थमोई सेंगब अमदी चुंब कनामत उरम खिरोय